nastavku otvorenog programa, poštovani gledalci, govorimo o 115 godina postojanja i uspješnog rada, itekako uspješnog rada Radničkog kulturno-umjetničkog društva Proletir. Tim povodom naši dragi gosti su Sulejman Skenderagić. Sulejman, jel da? Sulejman, jesam. A zapisala sam Sulejman, nego svaki put moram da provjerim. S nama su i Sajra Karić, članica folklorne sekcije, i Amila Mašović, članica Narodnog orkestra. Dobro večer i dobrodošli u otvoreni program. Dobro večer vama i našim gledalcima. Iskrene čestitke za 115 godina postojanja i uspješnog rada. Vi ćete to obilježiti, ovu godišnicu ćete obilježiti tokom cijele godine, obilježavati, je li tako? Pa Proletir ove godine, 2020, znači stavi 115 godina neprekidnog rada i bez promjena imena. Znači, mi čuvamo tradiciju, kulturnu baštinu, ali čuvamo ime Proletir. Šta znači Proletir, pošto smo sad imali ovu diskusiju kratku? Proletir se ne veže, ni sa čim, znači Proletir znači slobodan čovjek. Čovjek neovisan od svega, znači Radničko kulturno-umjetničko društvo Proletir je neovisno od stranaka, partija, firmi, tako da smo samostalno slobodni. Znači, Proletir samo čuva tradiciju Bosne i Hercegovine, promoviše na najljepši mogući način, ne samo u BiH, nego širom svijeta, i to radite na vrhunskom nivou. Pa već 115 godina, samo se kaže, imali smo bezbroj koncerata, programa, nastupa po inostranstvu, po Bosni i Hercegovini, po bivšoj državi. Evo, navečemo samo prošlu godinu, da ne idemo daleko u prošlost. Bili smo na 4 međunarodna festivala folklora. Dječji folklorni ansambl je bio u Istanbulu, pripremni ansambl u Poljskoj, izvođački ansambl išao je u Kuvajt, išao je u Mađarsku na najveći festival folklora, Summerfest u Europi, gdje je učestvovalo 20 država s 5 kontinenata. Znači, gdje smo na profesionalan način predstavili kulturnu tradiciju i baštinu naroda Bosne i Hercegovine. Znači, Proletir ne baštini samo kulturu jednog naroda, već svih naroda. Naravno. Mislim da sva društva tako rade. Pa rade društva u kantonu Sarajevo i u federalnom ovamo dijelu, međutim, nažalost, u Republici Srpskoj pretežno sve su srpske položaje. Ali u federaciji mislim da svi baštine kulturu i tradiciju svih naroda. Ovi u kantonu Sarajevo, svi. Dobro. Recite nam koliko imate članova otprilike, koje su to sekcije sve u ovome društvu? Pa društvo trenutno broji oko 300 aktivnih članova koji rade u više sekcija. Folklorna sekcija radi u 3 grupe, izvođački ansambl pripremni i dječji, Narodni orkestar radi u 2 grupe, pripremni i izvođački, mješoviti hor, dramska sekcija, proteatar, vokalna grupa i plesni studija. Ma vi to dobro zapamtite sve. Pa znam ja još. Ima nas još, ima još sekcije veterana folklora. Vi ste u toj sekciji? Pa igram isto, ja 43 godine igram. Super! Koja vam je najomiljenija koreografija? Šta najviše volite igrati, vi lično? Pa ja kad sam igrao, sad igram u veteranima i igram ove igre. Prije sam volio Makedoniju najviše, Makedoniju i Crnu Goru, jer smo imali igre iz područja bivše Jugoslavije. A i atraktivne su svakako. Najatraktivnije su bile, međutim, evo sad malo da uporedimo ove igre koje sad igraju folklorci, a igraju prije Proletir. One su i sad vrlo atraktivne igre iz Kreševa, međutim, kod nas to igra početnici prije. Jer je vrlo teško da bi se privikli, vjerovatno bi da odigra Makedoniju, da odigra i Šumadiju, današnje doba. A na repertoaru možda su najatraktivnije Linđe i Glamoć, one igre koje su malo drugčije od ovih. Dobro, prije nego što upoznamo ove prekrasne djevojke malo bolje, želim da ponovite ono što ste malo prije rekli, da postoji veliki interes mladih da budu članovi Radničkog kulturno-umjetničkog društva Proletir. To je nešto što ohrabruje i to je nešto što šalje zaista pozitivnu poruku. Po Proletiru ima mjesta za svakog. Znači, naš najmlađi član je 6,5 godina, član dječje i folklorne sekcije. Imamo najstarijeg člana 94 godine koji je član mješovitog hora. Znači, imamo razne oblike djelovanja, tako da svak može naći nešto za sebe. I za sve kandidate, za sve buduće proletirovce, vrata su otvorena, upis traje 24 sata, 365 dana, bujrum. Naše prostorije su u sklopu ECC-a. Ulaz je s bočne strane u Skenderiji, ima poseban ulaz. Imamo svoje prostorije gdje možemo vježbati. Tako da je svaki dan kogod želi bujrum.
To sam pitala zbog toga što kažu da mladi i da djeca ne žele saznati i čuvati tradiciju, znači taj podatak govori upravo suprotno i sretna sam zbog toga. Prije nego što počnem razgovarati s njima, da nam kažete vi rečenicu dvije o Sajri i o Amilu. Nek to sve bude u superlativu, ili tako, Mila? Sajra je članica folklorne sekcije i ona je jedna od najistaknutijih članica i čak je sekcija izabrala, ona je član upravnog odbora Proletera. Super. Znači, tako mlada, tako uspješna. Ozbiljna, posvećena folkloru i prenosi ono što zna, nema puno godina, ali je dugo u Proleteru i mlađi prenosi i Sajina je sestra u Proleteru, tako da je ono familijarno. Pomažem kad putujemo, igra odgovorna. A Mila na zadnjoj turneji u Mađarskoj bila mi je, čak smo hodali zajedno kao prevodilac, mnogo je pomagala. A Mila je to tako radi. Inače je virtuoz na violini. Znači, ona je baš profesionalna stvar. Da. Sad evo krenut ćemo od tebe. Koliko imaš godina, koliko je dugo u Proleteru, zbog čega? Pa imam 21 godinu, u Proleteru sam 7 godina. Da. Eto, u februar će biti 7 godina kako sam u Proleteru. Pa prvenstveno sam došla zbog tog nekog druženja, zbog društva, bila sam u srednjoj školi i svi su pričali o Proleteru, svi su pričali o turnejama, kako je to gore lijepo, kako se svi druže zajedno, kako su jedna porodica i zašto da ne probam i ja. I došla sam i ostala sam i planiram da budem tu još dugo vremena. Dobro, zbog čega si odabrala upravo folklor? Evo, brojne su sekcije u Proleteru, zašto baš folklor? Najviše ti se sviđa, tu se pronalaziš, najbolja si ili? Pa najviše mi se sviđa tu, još kao kad sam bila manja, nekih 5-6 godina, u osnovnoj školi je bila ta sekcija folklora i eto na nagovor roditelja sam odlučila probam i svidjelo mi se tu i onda sam u Proleter došla prije 7 godina. Dobro, za ovih 7 godina koliko je bilo putovanja, gdje ti je bilo najljepše, kako se osjećaš kada izađeš na scenu pa predstavljaš svoje kulturno-umjetničko društvo, svoj grad, svoju domovinu? Bilo je dosta putovanja, zaista, ali istakla bih ovo zadnje putovanje prošle godine u Mađarsku, na taj CIOFO festival Summerfest. Mislim da je to jedno od najboljih putovanja do sad na kojem sam bila, prvenstveno zbog svih država koje su tu učestvovale i zbog jednostavno atmosfere koja je tu vladala. Mislim da je to jedno od najboljih putovanja, zaista. Događaju se neke nepredviđene scene na sceni, na pozornici i kako se snalazite, kako funkcionišete? Događaju uvijek. Bude tu obično, ne zatignemo pojas kako treba, zatignemo dimlje kako treba ili eventualno dođe do nekih poteškoća tokom orkestra i sviranja, ali uvijek se snađemo, ne znam, naučeni smo tako da svaku nepredvidivu situaciju riješimo na najbolji mogući način, tako da jednostavno zaboravimo tu, samo osmijeh na lice i odgramo do kraja koreografiju. Šta ti najviše voliš igrati? Koja je to koreografija? Pa ja bih izdvojila gradske igre. Gradske igre, mislim da mi je to najdraža koreografija. Te gradske igre su se prije igrale na balovima u Austro-Ugarskoj i igraju se u tim svečanim haljinama, u štiklama, momci nose frakove i mislim da je to i stilski, a i ovako nekako na izgled najljepša koreografija koju imamo. Dobro, i kakav je osjećaj biti na sceni? Evo malo prije pitah, pa taj odgovor nisam dobila i posebno kada nastupaš negdje izvan granica Bosne i Hercegovine pa predstavljaš, kao što rekao, sve ovo, i kud, i rkud. Prvo je država, pa grad. A svejedno je. Bitno je da smo patriote, da volimo i državu, i Sarajevo, i radničko kulturno-umjetničko društvo, svejedno. Pa divan je osjećaj, zaista. Kao što kaže naš sekretar, mi prvenstveno predstavljamo Bosnu i Hercegovinu na svim tim putovanjima i zaista je divan osjećaj kad izađete na scenu i završite svoju koreografiju i dobijete taj ogroman aplauz i svi su zadovoljni, svi na neki način upoznaju Bosnu i Hercegovinu baš kroz vas, kroz vaš performans i kroz sve ono što vi imate da pokažete njima. Da. A Mila, da tebe malo bolje upoznamo, koliko imaš godina, zbog čega si članica u ovom radničkom kulturno-umjetničkom društvu? Ja imam 19 godina. I članica sam radničkog kulturno-umjetničkog društva već 5 godina. Evo sad će 5 godina za 2 mjeseca.
Ja sam došla igrom slučaja u kojem je jedan moj prijatelj rekao da ide negdje svirati u SCC-u i mene je to zaintrigiralo i kao kakve su to probe, šta se tu svira, kako to sve funkcioniše, da bi on meni rekao da u orkestru je u tom momentu bilo 20 i više ljudi u A orkestru. Ja sam došla i nakon jedno mjesec dana sam odšla zajedno s Proleterom u Španiju. I naravno, okusila sam to putovanje, to druženje. Da, mislim, to je bilo kao solo orkestarski neka turneja u kojoj smo bili ovako 10 dana i bilo je fantastično jedno iskustvo. Sa pjevačima, sa svim, feedback neki od te španske publike, jer smo i pjevali neke besame mucho tipa stvari. Bila sam oduševljena i ostala sam evo već 5 godina i planiram nastaviti se baviti ovim. Dobro, kakva je atmosfera? Da li se družite ili vi samo odradite taj svoj dio koji trebate? Pa ovo drugo apsolutno ne. Ja obično nakon svake probe mi imamo naš klub u kojem se svi družimo. Pogotovo u zadnjih godinu dana nakon ovih svih turneja, jer smo nekako došli do tog momenta u kojem jedan većinski dio nas koji performira je otprilike mojih godina. Kreće se između nekih 17 do 25 godina i nas je nekako najviše i najviše se družimo. Tu smo negdje u nekoj razini. Pa idemo jednim drugima na koncerte, pa idemo u kino, pa idemo na klizanje. To je sve nekako, nije više samo strogo poslovno, nego u jednom momentu se to sve samo prevrnulo preko jedne turneje i počeli smo da se družimo, da se angažujemo apsolutno za Proleter, sve se okrenulo za 360 stepeni. To je prekrasno. Šta onda za vas tako mlade, tako pametne, talentovane djevojke znači 115 godina ovog društva? Pa za mene znači početak nečega što će biti divno i bilo je divno i trebamo da nastavimo da baštinimo i kulturu i tradiciju Bosne i Hercegovine nekako, baš s obzirom na to da svi nekako idu. Treba se održavati sve to. Na mladima svijeta ostaje, što kažu, tako da mi ćemo se zaista potruditi da nastavimo ono što su sve prethodne generacije izgradile i doprinijele tome da mi imamo danas divne prostore, da imamo apsolutno sve uslove za nesmetan rad. Tako da mi ćemo samo to nastaviti da poboljšavamo. Mi smo im postavili temelje i to jake, tvrde, sad mladi nek nastave i nek širi. Imamo mi vremena još za razgovor, nego moramo samo najaviti marketing. Kaže Đanko da je vrijeme za poruke naših poslovnih partnera. Nakon toga, poštovani gledalci, ponovo se javljamo iz studija. Poštovani gledalci, naravno i dalje otvoreni program. Kod nas danas baš veselo u studiju. Ja se nadam da se i vi fino zabavljate i ugodno osjećate. I dalje pričamo o 115 godina postojanja i uspješnog rada Radničkog kulturno-umjetničkog društva Proleter. Sa nama su dvije prekrasne djevojčice, Amila i Sajra i sekretar ovog društva, gospodin Sulejman Skenderagić. Znači, tokom cijele godine ćete obilježavati na različite načine ovu vrlo važnu godišnjicu. Pa evo, od čega da krenemo? Pa krenut ćemo od petka. Od petka. Petak. 31. januar u našim prostorijama, u našoj svečanoj sali, održat ćemo lijep mali svečani koncert, gdje će nastupiti sve sekcije društva i pokazat ćemo... Lijep mali koncert, 300 učesnika. 300 učesnika, neće 300, bit će 200 učesnika. Dobro. I to ćemo da pokažemo gdje smo sad i onda ćemo tokom čitave 2020. sve sekcije će održati svoje svečane koncerte, a taj završni svečani koncert će biti u Narodnom pozorištu negdje tamo septembar, oktobar. A u međuvremenu ćemo naravno davati razne programe po Sarajevu, po Bosni i Hercegovini, učestvovati na festivalima, već imamo neki poziva, imamo osigurano putovanje u Tursku, Kursu, imamo putovanje u Italiju, imamo neki poziva iz Bugarske, iz Poljske, iz Grčke, imamo mnogo, sve zavisi koliko se možemo financijski pružiti. I Proleter je interesantno, ne ide samo folklor, kod mnogih društava ide samo folklor, ratni orkestra. Proleter svi oblik djelovanja idu na turneje. Znači, evo, malo prije Mila spominjala, Narodni orkestar je samostalno išao 36 članova Narodnog orkestra na veliki festival folklora u Španiji. I Narodni orkestar je išao
samostalno i u Francusku, i u Makedoniju 2-3 put, i u Tursku, dječji ansambli, pripremni ansambli, mješoviti hor, išao u Hrvatsku, Makedoniju, Bugarsku. Tako znači, probamo da svima pružimo, da svim pružimo članovima te iste mogućnosti, da odu, da vide i da se druže. Osim što prezentuju našu kulturu, osnovni cilj je druženje, poznavanje s drugim. Bili smo prošle godine u Mađarskoj gdje je bilo iz 20 država predstavnik folklora, od Perua, Brazila, Argentine, Japana, i naši članovi su upoznali sa svim, sad još ove mreže, tako da su i sad u kontaktu i razmjenjujemo, vjerovatno ćemo kod nekih ići, neki će nama doći. Tako da to ostaje, jednom ko ode na turneju i vidi šta je to, on ostaje čitav život. Ja mislim da će Sajra ostati i u horu. Iz proletera se ide malo onaj crni humor, ali ide se nabare lako, ali ne izlazi se iz proletera. Dobro, recite mi, evo pričamo o 115 godina postojanja, koliko ste vi dugo u proleteru? Pa ja... I možete li se sjetiti kad ste došli, kako je to izgledalo? Mogu se ja sve sjetiti. Dobro, ne želim reći da je to bilo jako davno, ne to. Nije jako, ja folklor igram od 77. Igrao sam na Eliđi, onda sam prešao u proleter 80. godine. Bilo je puno drugčije, puno više je bilo zainteresanata. I mi smo na ovom mjestu gdje imamo sad prostor, imali prije, bila je ogromna sala gdje su 3 reda bili polaznice. Pa se vrša 3 audicije da dođeš do B grupe. Pa onda sam mogao poslije 2-3 godine prijeći u A grupu. Sad je zainteresovanost manja, a društvo više nudi i pruža člana. I onda jedva čekamo da neko dođe da se prijavi i odmah je pripremni ansambl i malo igra u A ansambl. I prije se putovalo jednom godišnje maksimalno. Sad već folklor prošle godine išao na 3 turnije. Dobro, malo vaših ličnih utisaka. Ovo dok ste bili mlađi, kako ste nastupali, pa kako je to izgledalo? Ja mislim da su s više ljubavi prilazili folkloru prije nego sad. Malo je sad ima mnogo mogućnosti mladi čovjek i puno mladih ljudi već tamo 15-16 tamića bili, ako prođe taj period, ostaje. Dok je prije, mi smo igrali da smo mogli igrati. Igrali smo, ponosili smo se, nije nas bilo stid ništa. Znači, i bilo je interesantnije, malo su bile drugčije koreografije, nije bilo ovo malo monotonije, ali ima i sad dovoljno zaljubljenika po svim društvima i društva su bila sigurnija u svom poslovanju. Trenutno u kantonu Sarajeva imamo 20 društva, od toga 2 društva imaju svoj prostor. Ostali su svi po domovima kulture, po školama. Bez dovoljno novca, bez dovoljno opreme, znači tu je uglavnom entuzijazam, ljubav i želja prema amaterizmu. To su društva preživljavaju, malo fale. Nažalost. Nažalost, to prije nije bilo, prije se znalo, bilo je organizovano, država je stajala iza tebe, imali su turneju, imao si usade lijepe, tako da je velika razlika. Mi smo igrali, ja mislim da smo bili malo više, igrali s više ljubavlju i bez ikakvog interesa. Sad ipak se gleda, vidim, članovi malo više interes, daj putovanja, daj. Mi smo dali da ne odemo nigdje, samo da se družimo, da dolazimo. I prije rata, na primjer, ja sam igrao 12 godina u proleteru, možda 10 proba da nisam došao da sam znači bio sam redovan. Sad malo ne može, kaže, ja upisao fakultet, ne mogu da dolazim. Mi smo dolazili da se odmorimo. Dobro, ali sad mladi nepravda nikoga imaju zaista mnogo obaveza, nekako se nameće. Najviše obaveza su im društvene mreže. Kad se ode negdje, samo se traži Wi-Fi i sjedne se, nema onog druženja kao prije. Kad smo bili u Mađarskoj prije 2 godine, nije bilo Wi-Fi-a, nisam dali. Pa to je ljepota od života. Onda je bilo najljepše druženje i najbolje su se provodili. To kao ona šala kad je nekom dječaku nestalo interneta, u nekom stanu je nestalo interneta, pa se on družio sa roditeljima, kaže, ma pravo neki fini ljudi. Dobro priliku da ih upozna, jel to? Dobro. Sajra, zbog čega ti preporučila mladima i djeci da se učlane u neko kulturno-umjetničko društvo, ne mora to biti isključivo proleter, jer sada radimo promociju i vašeg društva, ali naravno i svih ostalih kulturno-umjetničkih društava na području kantona Sarajevo i šire. Pa prije svega djeci zbog određene fizičke aktivnosti. Folklor
evo ja, pošto sam ispred folklorne sekcije, da govorim o folkloru, to je zaista jedna lijepa fizička aktivnost i gdje dođete, nama probe traju po sat i po vremena, tako da i koliko se izigramo, toliko imamo i tog nekog odmora i pauze između i to nekog druženja poslije, a u mojoj generaciji zbog tog druženja, zaista, zbog turneja, zbog, kao što je Mila rekla, i zbog izlazaka mimo proletera, i zbog tih nekih poznanstava, to je zaista jedno, i na tim turnejama je upoznate dosta raje i to su poznanstva koja traju čitav život, bar po mene. Evo ja imam još kontakte iz raznih dijelova svijeta, upravo s tih turneja. Dobro, jesu li za folklor više zainteresovane djevojke, odnosno djevojčice od dječaka, odnosno mladića? Da. A zbog čega je to tako? Pa mladićima je obično to, zašto bi igrao folklor, postoji tu fudbal, postoji rukomet, postoji košarka. Opet interes. Pa interes. Opet interes. Ne, svako hoće da bude Ronaldo, neće niko. Da. Pa kakav Ronaldo, svako hoće da bude Džeko, Pjanić, pa imamo naših dovoljno ovih fudbalera da se, što mora biti Ronaldo. Da, djevojčice imaju veći interes, zaista. I više ljubav prema čini mi se. Da. Ali eto, imamo i ti neki stariju generaciju momaka koja voli proletir, koja voli folklor, voli da baštini tradiciju, da je prenosi na sljedeće generacije. Tako da mislim da nema problem. Dobro. Mila, kako je stanje u orkestru? Pa, muški prevladavaju. Muški stvarno prevladavaju. Ali ta pozitivna energija, to dolazi od djevojaka. Pa, ali ima dolazi od svakoga. Ima puno i djevojaka u odnosu na ostale orkestre, proleter ima puno djevojaka, žena. Super. Moglo bi se reći. Pa ima u odnosu na ostale... A solisti jesu muškarci ili djevojke? Pa imamo Izetu Milišić, imamo Mirsada Kulu i Adnu Strahu koja nam se nedavno pridružila i ona je u srednjoj muzičkoj školi solo pjevač. I to su nam nekako super neki ljudi koji stvarno znaju da pjevaju i znaju da ispolje tu neku emociju sevdaha i narodnosti u nekoj pjesmi. Između ostalog sve troje će da pjevaju u petak i stvarno mislim, mi se trudimo da nekako prenesemo sve te emocije i sva ta neka naša iskustva i ko što je kod njih osmijeh, kod nas je ta neka prisnost. I ja, koliko je meni, izgleda da nam uspijeva. Dobro, kako stignete uskladiti sve obaveze i dolaziti u Radničko kulturno-umjetničko društvo Proletir? Pretpostavljam imate... Pa da, i Amila i ja idemo na fakultet, kao i većina naše generacije, je li to srednja škola ili fakultet, ali ne znam, meni je nekako Proletir jedna oaza mira, ja ondje dođem baš da se odmorim i ne znam, po meni to kad uđete u Proletir, kad uđete u naše društvo i to neko okruženje i ta, jednostavno zaboravite na sve probleme koje ste dodad imali i tu ste ti neki 2-3 sata, družite se, uživate, tako da bez problema dolazimo. Čak dolazimo i danima kad nisu probe, eto onako da se družimo. Da. Divno, a koji su fakulteti u pitanju? Ja studiram stomatologiju na Univerzitetu Sarajevo. Dobro, osmijeh ti je čaroban. Ja sam na Internacionalnom Buču Univerzitetu grafički dizajn. Je li teško? Kako ide? Pa eto, s obzirom na to da iskorištavam svoje neke stvari koje naučim na fakultetu i u Proleteru, nije. Koristina. Ajmo reći. Sjajno. Evo, razgovor lagano privodimo kraju. Poruka svim onim koji nas gledaju, da se bave, da se učlane u neko od kulturno-umjetničkih društava, da prate sve ono što Proleter bude radio ove godine. Pretpostavljam da je ulaz slobodan na ove koncerte koje ste spominjali, ove nastupe, da vas podrže, da vas bodre, da uživaju u svem onome što ćete... Ulaz na sve naše nastupe je besplatan, a u ovom priliku mogu pozvati sve mlade, zainteresovane, bez obzira koje će društvo doći, jer je to jedna zdrava sredina, zdravo odrastanje, da slobodno dođu. U Sarajevu ima 22-3 kulturno-umjetnička društva i roditeljima poručio da svoju djecu, gdje je najbliže društvo, ima da ga dodu tamo, da ga upišu, da učane, da vide kako je to i onda će djeca i zavoljeti, jer ljudi, narod koji ne čuvaju svoju tradiciju, nemaju ni svoju budućnost. Dobro. Recite mi vaše mišljenje kako je stanje ovdje u Gogošću, u kulturno-umjetničkom društvu, dođete, pratite ono što se dešava. Pa evo, moram da spominjem, pošto sam ja... Ko med ste slatke. Moram da spominjem, pošto ja poznam
članove Unisa, sad Bogoće. Nekad vrsne igrače. Sad sam možda počeo među da kažem, najboljim u kantonu i šire. Ne, prije je bio Gradski savez i kulturničko društvo, znači Unis sadašnja Bogoća je bilo, imao je najbolji folklorni ansambl u gradu Sarajevo. Gospodine Skenderović, možete gostovat kad god hoće, nije problem. I nadam se da će ponovo doći na te iste staze, već je pozitivno stanje u odnosu na ranije. Veliki pozdrav za sve članove kulturno-umjetničkog društva, za te izvogošće, za entuzijaste poput Adnana Softića i tih ljudi koji su u okruženju, koji se trude zaista i čine nevjerovatne napore da sačuvaju kulturno-umjetničko društvo Vogošće. Imamo veliku saradnju s Vogošćom, znači mi posuđujemo njima nošnje, nama evo sad... Hvala vam lijepo, prekrasne su bile nošnje koje ste posudili. Posle ove emisije idem kod Softića da uzmem nošnje za naš koncert. Jedan dio nošnje koji nam fali. Da. Hvala vam mnogo za gostovanje, želimo od srca sve najbolje. Želim da uživate tokom 2020. godine i svih drugih godina kada budete obilježavali ove godišnjice, kada budete išli na turneje ili jednostavno se družili i dalje širite takvu pozitivnu energiju, ostanite tako prekrasne i dođite nam opet. Doćemo. Hvala lijepo. Poštovani gledalci, u nastavku otvorenog programa slijedi jedan sadržaj iz općine Stari grad.